Hamren rong supia long towar ka slab ke aning kanwang towar ka hinota aning kanwang rong supia rat kaning ri CM Barim Khorsing Bea Phandong Kamukam Rong Supialong Kachikimo. Omri constituency arlo Rong Chegra Jensing Bea Rong along Habipin Po Hemtun Kikim Japhan Nujok Kesong. Kardom Karpram Tamalong Pen Nili Birta Thanbang Sami Monica Milikpi No Birtang Tonpen Arjuitha. Hamren rong supia long aning kanwang ta PWD sai campaign towar salam vera sonsi theklong towar ka salam je phan tender ta pha lapen contractor aphan contract akam tapi bon ta hamren rong supia long nahok ta ningro chopa towar abe Lucky PWD Hamren Road Division ki parlo Hamren Hitikimi Presbyterian Mission School pen harlong juwe kecheleng atwarlo laso atwar ka salam pa beng hoya jok RB kijang bala charla pora hut kechelat isungalam chithan jok plotlo NEC pen umren tiaroy along tolong kaslam kapatang tipenta rong supiarat hanjang ang part heklong nanglo laso joyne hamren khan duliadak gari kechelat un eta abatay duolo harlong juwe kecheleng atwar pasalam ington kok ajok towar kechelat arat pasimume bang avilo PWD engineer superintendent engineer sai hem athigup along kido also atwar kitang der alamo hamren amekar kupisi kaning je ma arjuikha Bang so tawar kumantu ahut pen sikaselam la pen kumantu sikang ton. Kardom karne sa bitung atung aphan ningrong parlo piniladak thailang so area tame ningkan ko an penone tawar ka hino side lo ko anone engineer phandap gulo em phanda complain dam lo setame la so tawar no antame on e jirlo pherlo ke dam munit ke dam tame keng ke dam pename ka chingkoi la son hospital ka chiponang anta dolo la sinili kachini damateng pulote engineer long ta nili tum dam lo batai engineer tum tanang pudun po ni tum ke ki pui aja kong ave ni tum ke contractor tum han pupo contractor tum kam claim klenon jong si alang tum party hoi lapen alang tumang bong ke claim a party ateng lo pulote akam le tang te poseta la tum bill pida titi posi kai ke tame engineer ta nangi pudun dun la sipini CM Karbi Anglong authority tumhan ka chuning riji la puelo engineer atuma phan a power pinangi la tuma phan aja kong PC ye kam tangte pulote bill ke nang pipe pula so aja kong ke engineer tum phan pinai pipe pulote la tum tame bill ke tok nang kok po pressure CM pressure komane ruling along a pressure po bill bang ke pinang kok titi la si Bil pipe der nangji lepen bil selam le der nangji kam tang tete la so authority bangke engineer atoma phan piwek nahi la so power jong si pipe CM atum jong si kam tang te tame ba lahai kechok cheta interfere don that chok pomat bil pidar lo pulote nilitum rong arada tum tame CM atum phan ke nitum chetong damun engineer phan si puji anke engineer atum aja kong ave pulote ladak hello contractor atum ta chepang ulang pop akam klem pa praita chok CM pen mesen lu te bill long ji pula so aning ke thepen masi kam majat pa meme la pen kam le pi puseta akam klem klepen bill dro dariti la se Karbi Anglong authority atum CM atum engineer SO to phan power pi vek nahi department atum phan power pi vek nahi pipe pulate non atengsi contractor atum ke cheplang bomji Ko prek phana yutulang bang so tawar ke claim ke contractor tong ke chokchi pumanang ligi puji mate department so tong ke chokchi puma puji la neli ki pudamia bangke la bangke contractor bang si chokte lo nitum department engineer tumhan hang flut lo pun lo an pat he nangi pula an harlong thok ning paklam dir ning pun neli tum a engineer tum pen a JE tumen pen sinil tum bang pet lo la so ka complain a joini si alang contractor bangke ajak ko ngachopaklang a background do CM do pula so ka chopaklang ni tum si ruling pu ka chopaklang la so joini si claim that ington kok a contractor men gala hello khonteron rupsing teron a korte hello la so aja kong pensi a joini si alang lia bangke claim rong asor nang complain ong pu a joini si ington ikok lo la si puthot no na
kaciklem tu ia panjong si bang belang pelote nilitum dak rong pen bang ke nitum atuar tong blok cegilo ne mate engineer pandong kes pine mate a kontraktor pandong kes ke pine la an si nilitum claim tu ponon prang bang la an su si nitum rong pen komplain lang ke kam mesen ngi jam mesen ngi ke claim ke ceng huta dak ke claim huta alcatra dim lang si mix lang si mix rong la so komplain na join ni pu atuar bang claim kedet ha halung ju penang ceng rong halong jue pena hut bang kerong sor bang komplain unde der lo hal pu akodak arong nang plari lo lata halong si tur puk la so hot mas engineer SE JE tu mananta chang thai sinil tum komplain lo bang non ton thukok lo la sinil tum chuning rie bang ke non thang nil tum sodak yak kong de ko non puthot kam nang chi cheng thunang po la pan sinili kan news tum hanta thanun lo la pen kontraktor phanda pro bujai lo kardom bangso to war nali tum geju padap se ka halat ko anak kisung pen si halat nang lo la Nilitum ajo padap nilitum dak si halal lo mane kisu kyune atum si tame ladak men lenda kilinang jadi mangke leader set lo lapen gari motor si tame hinupon bom lo lapen kasulai tum si tame sungkrung man si sulai nang lo kacing koi la puson ta dolo si la so to war ke la ke khadu ko be ka chela ta to war dak hamren hithi gi mila rong chek lapen room home long pai pajam arong penanta la bang soto war si kecela da bang keong sambil la bang soto war phan ang kelang bang awe la si nilitum pen kacening riji bang ke non mamat mesen pen la bang soto war nang selam serak nang poposi kan news perang ke tum phan berita pacini dala Donkamukam Lightning Sports Club and Praying Koira Hinier ni Donkamukam Khorsing Bay Chikimo Mir Birialong CM Barim Khorsing Bay aphan Chikimo Ponposi Donkamukam pen Nilitong Pherangke Nilitong along Birtang Pale Donkamukam Lightning Sport Club and Donkamukam Khorsing Bay Chikimo Amir Birialong Praying Koira Hini ani Karbi Autonomous Council CM Barim Khorsing Bay akai alamo lapen asai kimodam 2 Songja po Khorsing Bay aphan kachikimo along Khorsing Bay Memorial High School lo charli osomaratum ta chitong dun pen lapen kate ang amilur kaisi chikimo dun Khorsing Bay komatlo ladak tiek pen chithan iksenang Khorsing Bay nut khai long riapan kachinghon asongja alang li West Karbi long Donkamukam asor pharokre sirke pra phoke prahini aningkan osik trok anisi amahang gethek ahud isi CM kikia songja ningkan surihini rakre ki thom aningkan si la sopir thepen chipadilo Amri MAC constituency rong check Rajan Singh Bea rong along Habipin po hemtun kikim kerang je phanpura Praying Koira Hinier ni nujok sompontang lopusi chinthong ha warpen nilitong pherangke nilitong malong birtang pale Amri constituency arlo Panchayat and Rural Development Side campaign rong check Rajan Singh Bea rong along Habipin po hemtun kikim kerang je phan Praying Koira Hinier ni nujok parja pontang lo lakep kapandong pen kikim ji laso hemtun MAC diuping maslai si Praying Koira ni laso nujok sompon lo Nujoke somalong Amri Block VDC amai phung Basakro Longri Habe Sarek Be Lindok po Harsing Hanse lapen Amri BJP Mondola Songjatu Chetongdun Karbi ang thare difumen tilari so anong timung gitar carding pen anong kachethang birta kadnyu salong nangli alangli ningkan kre CR tapen gitar pen pajir posi ningkan sirke pajak kum mate gitar carding thexari sopu aman chepalong Karbi ang athare diphumentila rong supia me karjen sing timung lapen phudang intipia sopo anong timung ningkan krisi ata pen gitar pen pajir posi pining ningkan ingkoi ata anki gitar carding pen pinangan anong e lapen nong me chipalong tanglo alangli gitar carding kithek ajok surihini ra trainer cap aningkan ne phele puisi apen along amem chithap dun si paprut play pin pen gitar carding kachipate apir the along kengkam chordun They are from Assam. Mr. Anong Timong of Nefele, Assam. Anong non an guitar carding pen nong ekilong lahai anong ehenlo. CIT Krokrajar Integrity Surihini Rakresir Cap Better of Band anong ekilong. Surihini Rakre Ner Cap aningkan Falcon Festival anong e. Kechengsi Ransek Oasis Dibrugarh University anong e. Rock and Rise Surihini Rakresir Cap anong e. Silong Surihini Rakresir Cap Guitar Carding Tekne anong e hai huihenlo.
My name is Anong Timung and I play guitar in a band called Nefle. I started playing guitar when I was 11 years old. Being surrounded by a musician and a musician brother as I grew up, it helped me a lot with my skills. I recently had an achievement of Best Guitarist at Syrup Music Festival, which was held at Ukrul. You can follow me on Instagram and add me on Facebook and follow our band page too. It's Nefle India. Thank you. Non malam so por phan bir ta moing to paisna. A huge Deepavali Dhamaka offer on electronic appliances. So complete your home with electronic with the best technology. Come and grab with the best offer on LED TV 24-inch with the best price of only rupees 5,000 with 1 year warranty. 32-inch of rupees 7,300 only. Android Smart TV of 40-inch, 45-inch and 55-inch at the lowest price. On special offer in inverter battery, luminous and inverter battery with solar. Iron and steel bed with an affordable price. For more details, kindly contact 8812053818, 936563282 or 8638198316. Cedar Electronic Shop located at Bokulia Difu Road, 782482 Karbi, Assam. Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand. An offer you cannot refuse. Ganj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi, Assam. Chloride Unisex Beauty Parlor hinben Warsai Kimi Kipipon. Lasila sonobor Sai Kimi along Ninghangatum Ali Chuan Dunikha. Warsai Kimi Laki Chiklo John Trokopan Kapamada Siki Piponji. Lasia por Panhok Hipin Pen Chloride Unisex Beauty Parlor along Patibok Damignon, Rong Parpi, Rong Berot, near Iron Bridge, Dipu Karbi Anglong. Lasilan Suseka Chinile Thojiapan Laswa number 600-121-3664 along Humriknon. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Wang tha wang ik tha electronic hormonang litum ador kijum hek pen longpon ikji lase apor pacheton dun pen warsai kemi chu endun iksana nang litum longpon ikji lake fridge along aprin LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV along aprin dolake LG Samsung BPL Akai washing machine aprin lake Samsung LG Haier lapen ke tu thulang plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikji lasinang litum na humri ignon Asok Prasad Chateri Bokulia Electronic and Electrical Akulat Bokulia Main Market Karbi Anglong Assam.
Beauty salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Claret Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Karbi Road, Dipu, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dihina mo phiputot birta long wang thoiklom. Morning mate surini ra inkoya ninkan samelang solong kidoan sarkar sai kam chirui thunang popusi Karbi Anglong Termas Council IM banghini atum sai kam sai phumara phan lamtoi mate order pipon tanglo. Karbi Anglong Autonomous Council M banghini rajuti sola peni M madharia dhekel phukona tumnon hejong samelang solong rat pi amai padosi sai kam sai phua tumapan morning mate surihini ra ingkoi aningkan puthot kadoka ve kreki thom sarkari sai kam chirui thunang popusi sai phua tumaphan lamtoi mate order pipon kreki thom sarkari sai kam la pen sai phua tum samilang so chidam thulo pulote rat ale long thu popusi em rat atumaphan mai pi along lam kaningje aning kipathe সাহিত্যকীয় পৰিসৰৰ 11টা ব্লকৰ ভিতৰত সামেলাংশ এটা অন্যতম ব্লক বহু বছৰ আগতে সামেলাংশ ব্লকটো ইয়াৰ পৰা কিবা বিভিন্ন সমস্যাৰ বাবে ইয়াৰ পৰা উঠাই লৈ যোৱা হৈছিল ডাঙৰীয়াৰ আহ্বান মৰ্মে আমি পুনৰ সামেলাংশ ব্লকটো সামেলাংশতেই শিফ্ট কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে আমি ইয়াত আহি পিনি পৰ্যবেক্ষণ কৰিলোঁ আমাৰ আশাৰ বিশ্বাস খুব কম দিনৰ ভিতৰত ৰাইজৰ সমস্যাৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি সামেলাংশ ব্লকটো পুনৰ সামেলাংশত স্থাপন কৰিবৰ বাবে আমি ইতিমধ্যে কাৰ্বি আংলং সাহিত্যকীয় পৰিষদে চিন্তা চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছোঁ আশাৰ বিশ্বাস অহা জানুৱাৰী 15 তাৰিখৰ পিছত এই ব্লকটো পুনৰ যি জেগাত আছিল সামেলাংশত ইয়াতে আমি আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে সক্ষম হ'ম সামেলাংশ ব্লক দকুঙা পন্থুদিয়াৰ পনন সামেলাংশ চিৱান থুজি লাসবু থাক নন তিনি লামচাক নাই চিপিকা থাকে হয় দিগাৰ ফুকন মানে চুৰল লাবাংশ দাকে বানজি কোয়ালাম থেপেন আপেনতে Karbi Anglong Autonomous Council CM Gam Rong Hans Tamelang dak public meeting Tamelang ni tumhan lamcak cicak do samalangso labangso blok bang ke dak nangwan pipopu alang ni lamcak nai pipen alang ni ban kulwan thu bajil thulo labende Karbi Anglong MP akahai forensing de alang ni phandame labangso a blok of thak pen ladak na pawan thudat thekapot alang ni ban kulwan thu bajil bangso blok putot ladak kisip tuji ke ban tuji phan alang linang bori ile tum sambelangso hawara rat doan sitame ni tum ningarong lo lapen de ningarong chipi ponlo lasi putola alang lilam sakateng pen nona January 15 ani phipan ke plus bangso blok ke ban popu bangso ajoini pen pot ni tum rat sama suarat penalang thon suri surya kardom phiponlo Uniform Civil Code pen inglonga khe kisum doji lamthe si pindeng sumpori si pu kapa thirji puke khe krihini phan kapamang hulapen kapa chekak toy pusi pachetaka lolong jongsi nilitonga long ksa songja birdang pale mati jonga chik lo ningkreng mai pi mate parliament session along Uniform Civil Code kacheparai je aphan kachingwai ponji alam nang dolo Uniform Civil Code parliament along cheparai pontet pulote inglonga khe jakong Bisar Kidar, Inglong Khayang Thek, Anta Kavilo Pusi KSA Atum, Aninki Bialam, Pachetak Pon. Pachetaka Lolong, Parada Long Hindia Lam si, Kapathirji Polong KSA Penke, Kumentu Neta Kroyane Pusi, KSA Songja, Sorkar Apan Kamke. India Rona Lo Along, Kedo Article 44 Ateng Mati Jonga Chiklo, Parliament along Chingwai Ponpo. Bonta Parliament Station along Uniform Civil Code. Cheparai Pon Long Le Pusi KSA Songja, Mandaling Hi Pachetaka Lo Along, Sorkar Piapan Kamke. Karbi prime time manggil ponsi kang ton penglo domi thak me kurang thu